Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. सर्व आम्ही बसूया. मगळ भावन आणि भयणीनो, ऑलमोस्ट सगळी रात आम्ही सॅक्रिफिसान सोम्या मुखार करसून सायल्या फात्यांचो वेळ. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. आम्ही सोम्यातय बदलावन रूपांतर जावचें कशें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आत्मीक रितीन जेजू जाल्ले बरी ह्या मोइजेन सोम्या मुखार देवा मुखार वचून आसतना मागणें करतना तोच रूपांतर जावन ताचे मुखार ताचे मुखांबळ परजळ्ळे बरी आमी रूपांतर जावं येता गे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमचे थंय ती पवित्र आत्म्याचे सकत भरोवन आमी दुसरेच मनीस जावन नवी सृश्टी जावन बळादीक मनीस जावन जिवंक शकता गे. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. खंडीत शकता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. मी एफेसकारांक बरयल्लें पत्र 4थो अध्याय 22 वर्सेस 22 23 आमी वाचयेत. 24 मसर वाचयेत. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. तुमच्याकडे बायबल आसल्यार तुमी काण वाचयेत नाजाल्यार सिस्टर हांगा हाचेर टीव्हीचेर घालतली. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. देवाचे उतार कितें म्हणटा आमी पळया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. एफेसकारांक बरयल्लें पत्र 4थो अध्याय 22 23 आणि 24. तशें आसता तशें आसता. तुमची आदली साल सांडून आपल्या खोट्या वंदवण्या वरवीं तुमकां नासाक व्हरून पायता तें पोरणे व्यक्तित्व तुमी काण उडयचे. तुम्ही खाण उडयचे. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. आम्ही पवित्र आत्म्यात नवी जिणे जियेतना थोड्यो संगती आमी खाण उडोवंक आसात, आमी बदलूंक आसात. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. आनी थोड्यो संगती देव ताच्या आत्म्या वरवीं आमचे भितर जिवनच्या आत्म्या वरवीं आमचे थिंस बदलावन हाडून येता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. त्यो संगती खंयच्यो आमी बदलूंक आसात, खंयच्यो देव आमकां बदलूंक सकत दिता त्यो आमी आज समजून खाण घेवया. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. तर देवाचे उतार म्हणटा तशें आसता तुमची आदली साल आमी केदार जेजूक स्वीकार करता. आमचो सोमी आनी देव म्हणून स्वीकार करता. आमचे पाताक आमी रट्टा आनी बदलिता. आमचे पोरणे सैंब म्हळ्यार पातकी सैंब संवसारी सैंब कुर्सायता जेजू थंय जेजूच्या कुर्सात सांगात आमी कुर्सायता आनी आमी जिणी बदलूंक निचेव करता. रेतीरे घेता, मागण्या घेता, देवाचे उतार आयकता आनी जिणी बदलूंक निचेव करता. त्या दाळा आमी कितें करता आमचे पोरणे सैंब आमी कुर्सायता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. त्या दाळा कितें जाता पोरणे सैंब कुर्सात जेजू सांगाता मरोन आमचे थंय पवित्र आत्म्याचे सकत वाळोवन येवन आमी नवी सृश्टी जाता. आमकां नवें जिवीत येता. प्रेज द लॉर्ड. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. पूण सांपावल बरयता कोणाक आनीकी नव्या क्रिस्तावांक न्ही, नवी रितीर करण्यातल्यांक न्ही, येदोळूच मागण्यांत आशिल्ल्या मनशांक. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. पूण कितें म्हणटा म्हळ्यार तुमची आदली साल सांडून तुमी ऑलरेडी ती आदली साल सांडल्या. रेतीरेक तुमी आयल्यात, देवाचे उतार तुमी आयकला, तुमी जिणी बदलिल्या. पूण आदली साल म्हणली आसा, आदले सालीक 1-2 अश्यो संगती आसात ती तुमी सांडल्या. सांडून आपल्या खोट्यो वंदोवण्या वरवीं तुमकां नासाक व्हरून पायता ते वरवीं व्यक्तित्व तुमी खाण उडयचे. तशें म्हळ्यार मागीर मुखार आमी वाचया तुमचे अंतस्करण आणि तुमचे चिंता नवे नाही जायचे. मागीर मुखार वाचया देवाचे प्रतिरूप प्रतिरूप करून रचले नवे व्यक्तित्व म्हणजे जीवनांत दिसता ते नीतिवंतपणाचे आणि देवभक्तीचे नवे व्यक्तित्व तुम्ही नेसा जाय. प्रेज द लॉर्ड. Hallelujah. पोरणे सैंब पोरणे व्यक्तित्व तुम्ही काढून उडयचे आनीक नवे व्यक्तित्व कोणे नेसा जाय तुम्ही नेसा जाय. प्रेज द लॉर्ड. हर एकल्यानी आमी नेसूंक आसा. प्रेज द लॉर्ड. तशें म्हळ्यार आमी जिणी बदलून जाल्या उपरांत देवा सांगाता जियेत हांव आमी बरी जिणी जियेत हांव म्हूण आमी पातयेव नासतनाच आमकां गोत्तू जातले बरी आमी पोरणे सैंब खाण घालन
पोरणे सिंह पोरणे जिवंक सादी आसा प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. देखून तो म्हणता तुम्ही पोरणे सेम कितें करीचे तुमी खांड पयस दवरी जाय प्रेज द लॉर्ड Hallelujah. आनीक नवें सेम तुमी नेसा जाय प्रेज द लॉर्ड Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. आज आमी इशीन तिशीन संवसार आमकां कितें करता आमची मोत प्रोग्राम करता प्रेज द लॉर्ड Hallelujah. नाका जाल्ल्यो संगती आमकां दाखयता मस्त रितीचे भिरांत प्रेशर हें पुरा आमी आयकून पळोवन कितें करता तेन्स आमच्या मतींत कितें पुरा देवाच्या उतरां सांगता ना कितें पुरा संवसारी जावन आसा कितें पुरा सैमीक जावन आसा कितें पुरा पातकाचें जावन आसा तें पुरा आमकां शिकयता आनी आमच्या मोतींत भरता घडये 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 तूं केदळा भायर येताय केदळा तूं संवसार सांगता आसाय केदळा तूं काम करताय केदळा पुरा विविध रितींनी विविध थरांनी टीव्ही मुखान जावन दी लोकां मुखान जावन दी सन्निवेशा मुखान जावन दी विविध रितींनी भरता 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 आनीक भरता मोतींची चिन्नांनी भरता आनीक तुज्या मोतीची आलोचनांनी भरता भे हाडटा आनीक तुजी कल्पना पुरा बदलिता प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. देवान आमकां ताच्याच सारकेसो आनी सरपायसो जावन बसला प्रेज द लॉर्ड Hallelujah. इन हिज ओन इमेज एंड लायकनेस पूण देव सार कितें करना आसा पुरा आमची देवान केल्ली इमेज लायकनेस पुरा म्हण काडन पातकाक ओण पयस करन तें मोतींत पुरा खोटेपण भरतें आसा प्रेज लॉर्ड देखून आमकां देवाचें उदाहरण म्हणटा 22:23 तुमचें अंतस्करण आनी तुमचें अंतस्करण नवें जायचें आनी कितें नवें जायचें तुमचें चिंताप नवें जायचें प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. आमचें चिंताप नवें. मस्त इम्पॉर्टंट प्रेज द लॉर्ड आमचें चिंतपांत आमी मस्त संगती आमी योजना घालता विशय करता आनीक मस्त भे हाडटा आनी मस्त रितीचें डिसिजन काडून घेता मस्त जाणांनी आमकां प्रेयर करून सांगचें आसा मागण्याक विचारचें आसा ब्रदर हांव इतलें मागणें करता आनीक मस्त भें दिसता काम चलता कोणा दिसता आनीक कितें जाता कोणा भें आसा आनीक म्हणजे कुटुंब कशें जाता आमी गोत्तू ना तें भें हें भें खावली पिड्या येता आमी गोत्तू ना काल जाता आमी गोत्तू ना म्हाका मस्त भें दिसता प्रेज द लॉर्ड तें भें पुरो कोण दिता तें पुरा संवसार दिसान दीस घडयेन घडी आमच्या मोतींत चड आनी चड ती चिन्नां हाडटा प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. दॅट इज ऑटोमॅटीक पूण देवाचें उतार मात्र आमीच वासिचें प्रयत्न करन वेळ काडून आमी वासिचें देवाच्या उतरान देवान दिल्ल्यो बसवण्यो मात्र कोणी भायर तोंड सांगिनात एकच आमी रेतीर मंदिराक येयचें मागण्याक येयचें नाजाल्यार देवाचें उतार आयका जाय नाजाल्यार देवाचें उतार आमी वासी जाय नाजाल्यार कोणें तें प्रसार करतले आनी आमी आयका जाय प्रेज द लॉर्ड Hallelujah. नाजाल्यार केदींच तें आमच्या मती भितर ऑटोमॅटिकली येना बिलकुल येना प्रेज द लॉर्ड Hallelujah. पूण जर तर तूं भायर येताय संवसारांत येताय संवसारी संगती पातकी संगती नाका जाल्ल्यो संगती कितल्योय सुलाबायेन येतात मोती भितर प्रेज द लॉर्ड Hallelujah. तशें मोती भितर एक कुशीन सैतान कितें करता आसा देवान केल्ली ताचीच सरपायेची ताच्यात सारक्याची ती रचनेची इमेज पुरा नाश करनच येता दिसान दीस नाश करनच येता प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. पूण तुजे थंय आसली सकत पळयतात म्हाजे सकत देवाच्या सारक्यान सुरपाची पाटी हाडूंक प्रयत्न करनच आसता प्रेज द लॉर्ड Hallelujah. आमच्या हातांनी थोडे संगती आसात देखून देवाचें उतर म्हणटा कितें करीचे आमची मोत आमी मोत आनी अंतस्करण नवें करीत. नवें करी जाय प्रेज द लॉर्ड Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. रोमाकारांक बरयल्लें पत्र 12 अध्याय दुसरी ओळ तावन आमी वाचया रोमन्स चॅप्टर 12 वर्सेस 2 या संसाराची साल तुम्ही आधारी या संसाराची साल तुम्ही आदारी नाकात बदलाक तुमची मना नवी नवीन जावं जावं. तुमची कितें नवी मोना नवी जावं प्रेज द लॉर्ड Hallelujah. आमी मस्त बरें चिंता आमी पाताक रडले आनी जिनी बदली आनी जालें मुक्त जालें प्रेज द लॉर्ड Hallelujah. आनी वटारे जी येत पूण आमची मोना नवी जायचे म्हणजे आमचे चिंताप दुसरें जायचे आमचे चिंताप बेश्टेंच दुसरें जायना तें चिंताप तें स्टँडर्ड ऑफ लिवींग तें बदलाचें जाल्यार आमी तें देवाच्या उतरांत हांवून बदलून काणगेचे कितले आमी देवाचे उतार वाचता कितले आमचे मोतींत आमी देवाचे उतराचे स्टँडर्ड आमी प्रोग्राम करून काण घेता तितले आमचे चिंताप देवाच्या उतरा प्रमाणे देवाच्या बसवणे प्रमाणे देवाच्या ताणें दिल्ल्या कमांडमेंट्स या ताणें दिल्ल्या पुरा आज्ञा प्रमाणे
आमची आमची मोत बदलता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the देखून Lord. आम्ही ते रिन्यू कणकाणगे जे म्हणता देवाचे अवतार. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. मुखार आम्ही Hallelujah. वाचा रोमन्स चॅप्टर 2 तुमच्या जिनियेचेंत रूपांतर जावं दी. हा त्या दाडा तुमचे जिनेचेंत रूपांतर जावं जाता. दी. पहिले काही तावनसूर करीचे आम्ही आमच्या मोती तावनसूर करीचे. आमची मोत आज कितें चिंतल्यार जाता, कितें आमच्या मोतीक आमी कितें केल्यार जाता. पोट आयकताय, खावंक बरें जाता पूण पोट आयकताय. तशेंच आज आमी चिंता आमचे मोतीक कितेंय आमी दिल्यार जाता. प्रेज द लॉर्ड. पूण कितेंय दिल्यार जायना म्हणटा देवाचे अवतार. प्रेज द लॉर्ड. तुज्या मोतीन कितेंय चिंतूंक सोडल्यार जायना. तुज्या मोतीन तुवें खंयची चिन्नां सोडल्यार जायना. ती चिन्नां पुरा पवित्र आत्म्यांतावन देवाच्या उतरांतावन जर तर प्रेरीत जावन येतात, तुजी मोत नितळ जातय आसता आनी तूं रुपांतर जावनच येताय. दिसान दीस रुपांतर जावनच येताय. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. 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 2 Corinthians chapter 5 verses 17 आमी मातशा. 2 Corinthians chapter 5 verses 17 कितें म्हणटा. तशें म्हळ्यार कोण एकलो क्रिस्त थंय जी येता तर तो एक रचना नवी रचना जाता. नवी रचना कोण एकलो क्रिस्ता ते जियेता वय जाल्यार क्रिस्ता ते जिवनचे म्हळ्यार पयले आमी देवाचे उतार वासीचे. प्रेज द लॉर्ड. मागीर देवाचे उतार कितें म्हणटा, जेजू कितें म्हणटा त्या प्रमाणे आमी सोलोंक शिक. देवाचे उतार कितें जालें म्हणटा, जेजू म्हणटा कितें म्हणटा, जर तर तुमी म्हजे उतार पाळटात तर तुमी म्हजे शिस. प्रेज द लॉर्ड. त्या उतरा प्रमाणे जियेतात जाल्यार तुमी म्हजे शिस. प्रेज द लॉर्ड. पोरण्या तेस्तामेंतांत देव तशेंच म्हणटा, तुमी म्हजे उतार कितें करा, ध्यान करा आनी त्या उतरा प्रमाणे जिये. जोशुआक म्हणलें तितलेंच देवा तुमचे म्हजे उतार आयका आनी ताचे वयर तूं ध्यान कर, दीस आनी रात मेडिटेट कर. आनी कितें जाता, मेडिटेट करतना, मेडिटेट म्हळ्यार खालें नियाळ करतना, परतून परतून वाचतना तुजी मोत तांतूं रोमता. तुज्या मोतीन ते उतार रोमता आनी कितें जाता, तुजी चिन्नांच दुसरी जातात. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. मस्तपटी आमी चिंतां आमकां पिडा शिडा येता, खंय तावन येता. पयलें ताका मूळ मस्तपटी सायन्स म्हणटा आसा मूळ कारण मोत. प्रेज द लॉर्ड. Praise the ती Lord. मोत समासल्यार सगळी समाज जाता. प्रेज द लॉर्ड. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. अर्गान जेजू. Ergan Jesu. मगळ पवन आनी भयणीनो, आमकां सर्वांक देवान टेंपल जावन रचला. आमी बेस्टेंच मनशाती बरी या खंयच्याय संगती बरी न्ही, आमी टेंपल जावन आसा. 1 Corinthians chapter 6 verses 19 आमी वाचन जाल्यार कोरिंथकारांक बरयल्लें पयलें पत्र 6 अध्याय verses 19 कितें म्हणटा. तुमचे कडी पवित्र पुस्तक आसत मुळां तीन दोगां एक कूड जातली. तुमची कुडी पवित्र आत्म्याची पवित्र मंदिर. आत्म्याची मंदिरा म्हणटा मंदिरा. मंदिरा. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. तुमचे कुडी कितें जावन आसात, पवित्र पवित्र आत्म्याची आत्म्याची मंदिरा. पवित्र आत्म्याची मंदिर. इन द टेम्पल त्या मंदिरांत कोण वस्ती करता, तसो आत्मो तुमचे थंय वस्ती करता न्हय. तोच आत्मो तुमचे थंय वस्ती करता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. आणि तो ताका एक देणे कसो तुमकां दिला न्हय. देवान तुमकां देणे कसो तो पवित्र आत्मो दिला. आनी तो पवित्र आत्मो कितें करता, तें उतार तुजे भितर आसले तुज्या मोती काडटा. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. आमी एजेकिएल चॅप्टर 26 वर्स 37 वाचचें जाल्यार थंय एक प्रवादपण आसलें. पोरण्या तेस्तामेंतांत प्रवादपण आसलें. देर वॉज अ प्रॉमिस. हांव म्हजो आत्मो तुमचेर धाडटलो आनी जें कितें म्हाका खुशी आसा, म्हजे उपादेश ते हांव तुमी पाळीशे करतलो. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. ती पाळूंक सकत खंय तावन येता, ती पाळूंक सकत ही देवानंच दिवची. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हे सकट आमी मस्तपडी मागता देवा आमकां बरें काम दी, या बरें आमकां सुटका दी, या आमकां बिझनेस दी, या आमच्या भुरग्यांक हजार जावंक बेसांव दी, तें दी, हें दिवन मागता. पूण आमी मागता की आमकां कुरपा दी, पातकाचे जैत व्हरून कुरपा दी. प्रेज द लॉर्ड. आज आमी आमचे मागणे इल्लें बदलूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. Hallelujah. जर तर आमी ते मागणे आमी बदलीता जाल्यार ती सकत आमचे भितर आसा. पवित्र आत्म्यान आमकां ती दिल्ली आसा. प्रेज द लॉर्ड.
हालेलुया हालेलुया हालेलुया. ती बसवणी आज परिपूर्ण झाल्या की त्यामुळे तो पवित्र आत्मा आमचे भितर आम्ही देवाची मंदिरा आणि तो पवित्र आत्मा आमचे भितर वस्ती करता आणि कितें करता आमकां सकत दिता कितें करूंक देवाक मानवून जिवंक प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कोशें आमचे भितर आसा आणि पवित्र आत्मा आमचे भितर उलयता पूण आमचे थकी आमी ते दामून धरता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. कित्याक म्हळ्यार आमची मोत आसची खंय आमची मोत आसची संवसाराचेर आमी करचे मागणें केलें आमी करचे मागणें संवसारी मागणें म्हाका तें दी म्हाका हें दी म्हाका बेसांव दी तेंच आत्मीक मागणें आमचे थंय येनात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 आज जर तर आमचे मोतीचेर आनी आमच्या भितरल्या मनशाचेर आमी दिश्ट घाली जाल्यार आमचे इन्नर हेल्थ आमी पळयलें जाल्यार आनी सोम्या कडेन आमी मागलें जाल्यार सोम्या म्हाका सकत दी खंडीत जावन पातकाचेर आमकां जैत व्हरूंक सकत खंडीत मेळटा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी मस्त जाणांक आमी शिकयलां आमी ट्राय केलां आमी मागलां मस्त रितीच्या सवयेच्या बळाचेर सवयेच्या पातकांचेर सयत जैत व्हरूंक सोम्या आदार दिता आनी तुमकांच तें पयलें फावटी शॉक जावंक पुरो साध्य आसा की पाताक नासतना हें पुरा पातकां सवयेची पातकां ती पयलें जावन पूण ती न्हय आसतना ती सोडून जिवंक साध्य आसा की खंडीत साध्य आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड आनी कितें म्हळ्यार देव म्हणटा कोलोसेकरांक बरयल्ल्या पत्रांत पयलो अध्याय 20 आनी 7 वर्ड 27 वर्स 27 एक गूट आसा तो गूट उगडापे करता वॉट इज द सिक्रेट क्राइस्ट इन यू जेजू तुमचे भितर आसा तो महिमेचो बरवसो जावन आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जेजू आमचे भितर महिमेचो बरवसो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया वसु तो गुट होसू तो गूट तुमचे ते आसा तो क्रिस्तस तुमचे ते आसा तो क्रिस्तस तुमचे महिमेसो बरवसो तुमचे महिमेचो भरवसो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तर महिमा खंय आयिल्ली टेंपल वेर आयिल्ली पयरने तशें आमी पळयना जाल्यार देवाच्या नांवाक तांकां जेजू विशयान वळख नातली देवाचें नांवय गोतू नातलें देवाच्या नांवा खातीर तांणी टेंपल बांदलें आनी थंय मागणें करतना कितें जालें महिमा देंवोन आयली देवाची सकत देंवोन आयली प्रेज द लॉर्ड आनी आज तीच सकत आमकां देंवोन येता कित्याक म्हळ्यार आमी सर्व देवाची टेंपलां पळयतात म्हणजे सकत बळान तुमी मागतना देंवोन येता आनी आमकांच ती बदलून आमची इमेज चेंज करता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमकांच देवाच्या सरपाय बरी देवाच्या सिस्टमाचेर आमकां बदलून हाडटा हालेलुया 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 पूण पयले आमी वाचले बरी एफएस घरांत चॅप्टर 4 आमी वाचले बरी 2 सैंबां आमचे थंय आसात ते पोरणे सैम बी आसा नवे सैम बी आसा प्रेज द लॉर्ड आनी थोडे फावटी कितले आमी बरेंपण जिवंक प्रयत्न केल्यार थोडे फावटी सडन करून पोरणे सैम वयर येता हालेलुया हालेलुया ते दळा आमी एक डिसिजन घेवंक जाय देवान आमकां स्वतंत्रताय दिल्या ही इज गिवन अस फ्रीडम तुम्ही चूज करा तुम्ही सिलेक्ट करा त्या वेळार ती सिलेक्शन करूंक आमकां पळयतात मो आमकां करपा दिता कित्याक म्हळ्यार तूं आमचे भितर जियेता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ते दळा आमी एक डिसिजन घेवंक जाय पोरणे सैमान तूं जियेताय गी पोरणे चिंतपा प्रमाणे भियोवन ह्या दुसऱ्या रितीनी पोरणे संवसारी चिंतपा प्रमाणे तूं जिवंक शकताय गी ह्या नवे चिंतपा प्रमाणे आमी जिवंक ट्राय करया गी एक धैर्य काणया गी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ते पवित्र आत्मा इल्लें 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 तुका शिकोवन तुकाच रुपांतर करून हाडटा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 आमचे भितर थोडे फावटी थोड्यो संगती आसात ते सोरा बरी भितर आसतात आमकां कळनात आमी देखून देवा कडेन येचे पवित्र आत्म्या कडेन येचे आनी सांगाचे कितें तर आमचें तें आसा कोठेपण आसा आमी साम्स बूक ऑफ साम्स आमी वाचूं जाल्यार किर्तनाक वाचूं जाल्यार मागणें मस्त आसा म्हजें तें आसलें कोठेपण म्हाका दाखोवन दी देवा हांव मागता प्रेज द लॉर्ड तें एक मागणें प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आज आमचें संवसारी मागणें इल्लें सोडून म्हजें तें आसलें अडकळ हाडचें कोठेपण कित्याक म्हळ्यार तें पण आसचें लिपोन आसचें सडन आमचें तें अडकळ हाडटा ती देवाची महिमा आमचेर परजळूंक सोडिना तें रुपांतर आमचें तें दिसून येवंक सोडिना आनी ती अडकळ आमकां कळोवंक कळना प्रेज द लॉर्ड जेरमाया चॅप्टर 17 9 म्हूण दिसता
Jeremiah chapter 17:9 मध्ये दिसता मी वाचया. वय. Jeremiah chapter 7. दुसऱ्या वस्तू दुसऱ्या सर्व वस्तू प्रास मनुष्याचे काळीज कपाटी. मनुष्याचे काळीज कपाटी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. काळीज कपाटी ते काळीज दिसते आमकां दिसाना ते कपाटी म्हण कळचें घेताला आमींचो तरेपटी थोड्या रितीनी आमी आमचे बिहेवियर कळटा आमकां आमी कितें म्हळें आमी कशें रिस्पॉन्ड केलें आमी थोड्या थोड्या सन्निवेशांनी आमी कशें जियेल्या कशें एकामेका आमी उलयल्या कशें आमी सोम्या मुखार आयल्या गी आमी कालतेपणी आयल्या गी आमी नव्या सृश्टीची मनशां जावन आसून आमी एक नवी सृश्टी सोम्यात म्हण चिंतून आमी ती सो नव्या सृश्टीचे सैम आमी खाण गेली गी ह्या पर्यंत सैम खाण येवन आसा गी थंय आसा तो पावर हाऊस स्विच थंय आसा. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. मेन स्विच आसा न्ही आमच्या घरा पुरा याची इलेक्ट्रिसिटीची मेन स्विच आसा कितें जाल्यार वचून मेन स्विच ऑफ करता ती मेन स्विच हांगा भितर लिपोन आसा. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. काळीज जावन आसा खपटी म्हणटा देवाचे उतार आनी तें आमी बदलीचे जाल्यार चड आनी चड सोम्या मुखार येचे. प्रेज द लॉर्ड. चड आनी चड आमी सोम्याक आमकां समर्पण दिवचे आमकां दाखोवन दी सोम्या मागाचे. प्रेज द लॉर्ड. आनी पवित्र मधुरपटी मागता 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 कितें करता तें पुरो वयर हाडून दाखयता तुजी अस्कत काय वयर हाडून दाखयता ती वयर हाडून दाखयता तुवें भियोंक न्ही तुवें ती समर्पण दिवंक. हर एक फावटी आमी तें विकनेस येताना कालें करचें तें कुरीस आमकां येता त्या खातीर काल्या खातीर कुरीस आमकां येता वण व्हरूंक न्ही तो कुरीस येता तुवें मरोंक तुज्या सैमाक तुवें मरोंक. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. आनी जर तर तूं तुज्या सैमाक मरताय जाल्यार आनी सोम्या तावन सकत तूं अपेक्षीत मागताय जाल्यार जिवंतपणाची सकत तुजें थंय काम करता. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. आज आमी कुर्सा तावन जिवंतपणाक वचोंक शिकाचे. प्रेज द लॉर्ड. हर एक फावटी आमी चड आनी चड महिमेंत वाडटाना आमचे ती असली अस्कत काय आमचे ती असली अडकळी मस्तपटी आमकां अडकळ जावन आसा आनी आमी मागता सोम्या आमकां सुटका दी तरेपटी सोमी आमकां कुरीस दिता आनी तो कुरीस कितें करता आमकां त्या कुर्सा तावन एक वाट येता आनी ती वाट आमी कालतें जावचे खातीर म्हज्यान जायना सोम्या म्हज्यान हें करूंक जायना हांव सलवालां म्हाका तुजी करपा जाय हांव येदोळूच चिंतो नासलो म्हज्यान जाता हांवूच बरो मनीस म्हाका बरें करूंक जाता म्हज्यान देवाचे उतार पाळोवंक जाता म्हज्यान बरो मनीस जावन पोरण्या तेस्तामेंतान लोकांनी तशें चिंतलें. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. देखून ताणें म्हणलें मोइसे सांगलें म्हाका दिया कालें देव सांगता तें पुरा दिया लिस्ट दी आमी तें पाळटले हांव जालो पाळोवंक जालें तांकां कोणागे पळोवंक जालें ना. प्रेज द लॉर्ड. मागीर जेजू आयलो जेजून तें पाळून दाखयलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 आज आमकां नियमशास्त्र पाळयचें म्हणून आमकां कृपा दिल्या देवान भितर तावन येता ती करपा ती सगळें देवूच आमकां दिता. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 कोरिंथीकारांक बरयल्लें दुसरें पत्र 3 अध्याय 18 वाक्य आमी वाचया. आमी दिसान दीस कितें जाता आसा आमी जेन्ना अशें देवा मुखार आमकां आसले विकनेस देव पळयता आमकां मुखार हाडून दाखयतना आमी ते सोम्या मुखार समर्पण घडये घडये सोम्या तावन सकत मागोवन आसतना आमी कितें जाता हांव म्हण देवाचे उतार सांगता वाचया. उक्त्या मुखामळान उक्त्या मुखामळान सोम्याची महिमा सोम्याची महिमा प्रतिबिंबित करता आमी प्रतिबिंबीत आमी रिफ्लेक्ट करता. ते आरशे आमी सोम्याच्या महिमेन सोम्याच्या महिमेन चड आनी चड परजळता आनी ताच्या सारक्याची जावन आनी ताच्या सारक्याची जावन रूपांतर जाता जावचे कशें. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. रूपांतर जायचे जाल्यार आमचे विकनेस कान घेवन आमी सोम्या कडेन येयचे. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. आनी सुरवेर तावन आदावन शिकयलें कितें पाता केल्ले केडले धांवचे आनी लिपोन रावचे. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. आज ती सवय आमचे कडेन आसा ती सैमीक सवय संवसाराची सवय आदल्या मनशाची सवय पातकी मनशाची सवय. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. पाता केल्ले कुडले धांवचे आनी लिपोन रावचे. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. तें भितर लिपोन दवरचें
आज आमकां लज दिसता मुखार हाडूंक सोम्या मुखार हांव अस्कत म्हूण दाखोवंक प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. आज जर तर आमकां आमी उक्ते करता चड आनी चड आमी नितळ जाता आनी देवाचे उतार सांगिल्ले बरी चड आनी चड आर्शा बरी ती महिमा देवाची महिमा आमचे थंय परजळटा आनी आमी रुपांतर जाता कोणाच्या सारक्या आनी सुरपाय बरी जाता परतून देवान रचल्या त्यात सारक्या आनी सुरपायाचे जेजू मुखांतर ताच्या सक्ते मुखांतर ती महिमा आज त्या टेंपला वयर येवन रावतली प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. ते टेंपल तूं आनी हांव आमकां ते आपोवणें आज देवान दिलां प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. टू बी ट्रान्सफॉर्म ते रूपांतर जावंक प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. आनी दुसरी संगत आमी करूंक आसा जुदाचो जुदाचें पद. जुदाचें पत्र पयलें पत्र 20वी वळ अशें म्हणटा आमी आमकांच देवा थंय बांदून हाडचें कशें गी म्हूण दाखयता आमी देवा थंय बांदून हाडचें जाल्यार एक फॉर्म्युला आसा तें फॉर्म्युला नवें फॉर्म्युला न्ही पोरनें फॉर्म्युला अजाप करचें फॉर्म्युला कितें फॉर्म्युला तें जावन आसा म्हळ्यार पूण तुम्ही मोगाच्या न्हू मगाच्या न्हू तुमच्या पवित्र भावार्थाचेर तुमची जिवीत बांदून हाडा. भावार्थाचेर जिवीत बांदून हाडा म्हळ्यार भावार्थाचेर आमी काम करूंक आसा वी हॅव टू वर्क ऑन आवर फेथ प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. बेश्टें भावार्थ येना देवाचे उतार वासी जे भावार्थ येवचो कसो हाऊ टू रिसीव फेथ बाय द वर्ड ऑफ गॉड देवाचे उतार आमी आयकताना सर देवाचे उतार आयकताना ते उतार वाचताना आनीक प्रसंग आयकताना चड चड कितें जाता भावार्थ भितर हांव येता प्रेज द लॉर्ड तो चडता प्रेज द लॉर्ड Praise the आनी केदां चडता आमी टेस्ट मनी आयकताना हेरांचेर जाल्लें बरेंपण देवान केल्ली बरी संगत आमी आयकताना आमची काळजां दारूण जाल्ली आनी पुरो मोडून पडटात आनी कितें जाता आमचो भावार्थ चडता प्रेज द लॉर्ड आमकां येदोळ देवान केल्ली अद्भुत कार्यां आसात पळय ती आमी विसरता न्ही इस्रायल लोकान केल्ली ती सवय आमकांय आसा प्रेज द लॉर्ड ती पोरण्या सैमाची सवय ती कली सवय देवान अद्भुतां करची आनी आमकां विसर पडची प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. आज आमकां तशी ती सवय आमकां आपोस्तलांक ती सवय आसली जेजूच्या शिसांक ती सवय आसली आमकां पुरसोत ना ते उतर आनी पर आसा वाचूंक कितें करता जेजू विचारता तांकां तुमकां विसर पडली गी तुमी इतले अजाप अद्भुत कार्यां तुमी देखली तुमची विसर पडली की तुमकां जेजू विचारता तांकां प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. तुमची काळजां दारूण जाला म्हणटात प्रेज द लॉर्ड Praise the कितें Lord. आमची काळजां दारूण जाल्यांत आज कितली अजाप अद्भुत कार्यां आमच्या जिणेंत आमी पळयल्या रे हेरांच्या जिणेंत आमकां टेस्ट म्हण आयकल्या रे कित्याक म्हळ्यार आमी अर्गां दिना प्रेज द लॉर्ड अर्गां दिवंक आमी जेन्ना विसरता पोरणे देवान केल्लें आदले पडी देवान केल्लें अजाप तें आमी उदासकान अर्गां दितना कितें जाता तें त्या वेळार सोम्या हांव कश्टांत आसलो त्या वेळार तुवें म्हजो उडास केलोय हांवें मागलें मागणें तुवें आयकलें म्हाका तुवें सुटका दिली तुका हांव वर्गां दिता आज आसलें तें एक प्रॉब्लेम तें व्हडलें दिसना प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. त्या जाल्यार तुवें म्हाका सुटका दिली सोम्या आज तुवें सुटका दितली म्हण हांव पात येता तें मागणें काळजां जावन येता प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. तें मागणें कोणें बरोवन दिचें म्हणना प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. तें काळजां जावन येवचें मागणें जेजू खंडीत आयकता कित्याक म्हळ्यार तें भितर तावन येवचें अर्गां दिवचें मागणें त्या जाल्यार कितें जाता आमचें काळीज दारूण जायना आनी कितें जाता आमी देवाचें उतार वाचतना मस्तूर टेस्ट मनीस देवाच्या उतरां ती आसात दानियल प्रवादी आसलो ताका कितें जालें ताणें एक बरी जिणी एक उपास करूंक प्रयत्न केलो ताकाच ताणें दुसऱ्या रायाच्या विशयांनी ताणें केल्ल्या ताच्या जेवणान ताणें ताका तें खावंक ताका आशा नातली कितें जालें ताणें मागलें आनी कितें जालें ताका जाय जाल्लेंत खाण मेळचें बरें देवान केलें तशेंच ताचे जिणेंत मस्त अद्भुत कार्यां जालीं दानियेलाच्या जिणेंत प्रेज द लॉर्ड ते दानियल प्रवादीचे बूक आमी वाचतना आमी कितें मागता दानियल प्रवादीच्या जिणेंत जाल्लें तें अद्भुत कार्य तुवें ताच्या जिणेंत ती अद्भुत कार्य केलें आज म्हाका बरी जिणी जिवंक जाय म्हजे जिणेंत कर सोम्या म्हणटा आमकां मागयेत प्रेज द लॉर्ड Praise the तें Lord. मागणें खंय जावन येता तें मागणें आमी हेरांची जिणी आमी पळयल्ले वेळार आमच्या जिणेंत जाल्ली अद्भुत कार्य आमी उडासाकान देवा खातीर दितना आमचें तें मागणें उपजोवन येता भितर तावन उमाळोवन येता प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. आनी तले मागणें आमकां देवा थंय आमचो भावार्थ तीर करन सडयता आनी सडयता आनीक सडयता प्रेज द लॉर्ड देखून ह्यो दोन संगती आमी थंय बांदून हाडूंक आसात मुखार आमी वाचया
बवडता ते तुम्ही तीर करा आणि पवित्र आत्म्याच्या बळान प्रार्थना करा. पवित्र आत्म्याच्या बळान प्रार्थना करा. एक कुशीन बवार्थ अन्य एका कुशीन पवित्र आत्म्याच्या बळान मागचे. एका कुशीन देवाचे उतार अन्य एका कुशीन बासांचे देण्याने मागचे. ते दोन्ही बॅलन्स जायचे. आणि त्यात आम्ही किती आता आमकांच आम्ही वाडयता. वी आर बिल्डिंग अवर सेल्स. आम्ही आमकांच सोम्यात बांधून हाडता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ते बांधून हाडचे कशें म्हळ्यार ह्यो दोन संगती. दीज आर द फॉर्म्युला. पयलें तावन फॉर्म्युला तेंत पयल्या बुकांत आमी पळोवचें जाल्यार जेनिससान पळोवचें जाल्यार कितें आसा. देवाचे उतार कितें म्हणटा. उत्पत्ती कितें म्हणटा. पयलें पवित्र आत्मो भुवन आसलो. काय करनासलो. आनीक झोंपय मारनासलो. आनी कितें करना. आनी देवान कितें म्हळें. उजवाड जावं. देवान उतार धाडलें. स्पिरीट प्लस वर्ड. ते एक फॉर्म्युला. उतार येता आनीक पवित्र आत्म्याचे सकत वळटा. ते कितें जाता. अद्भुत कार्य जाता. अनेक वेळेस नव्या टेस्टमेंटांत ती स्त्री आसली. वुमन विथ द इश्यू ऑफ ब्लड. ती कितें म्हणटा. ती कितें करता. आपणेच की म्हणटा हांवें वचून सोम्याक आपडलें जाल्यार ताचे वस्तूर हांवें आपडलें जाल्यार पुरो हांव गूण जातली. प्रेज द लॉर्ड. आपणाकच ती म्हणटा. ती कितें म्हणटा. ती फाती येता. जेजू अद्भुत कार्य करचे फाती येता. ती आपणास की ती सांगून आसा. देवाची उतार ती म्हणून आसा. ती काय करनासा. भावार्थ चड करनंत आसा. पूण तिचे तें पवित्र आत्म्याचे सगळ्यात वळोवंक अवकाशच ना. त्यामुळे ती काय जाली भितर बसून आसली. तांकां तें अशुद्ध आसलें त्या टायमार. तांकां भायर येवंक ना. प्रेज द लॉर्ड. पूण जेन्ना ती येवन जेजूचे वस्तूर आपडटा पवित्र आत्म्याचे सकत वाळोवन येता. प्रेज द लॉर्ड. थंय दोन संगत्यो जॉईन जातात. पवित्र आत्म्याचे सकत आनी हांगा थंय देवाचें उतार भावार्थ. प्रेज द लॉर्ड. दोन संगती जॉईन जाल्ले कुठले कितें जालें. अद्भुत घडलें. प्रेज द लॉर्ड. मिरेकल जालें. हालेलुया. हालेलुया. आमी आमकांच बांदून हाडचे. तशेंच एक भावार्था वरवीं देवाचें उतर चड आनी चड वाचतना भावार्थ सडटा. आनी कितें जाता. पवित्र आत्म्याचे सकत वाळोवन येवंक आमी चड आनी चड प्रेयर प्रेज एंड वर्शीप करी जाय. आनी भासांची देण्या खातीर मागा जाय. पवित्र आत्म्याच्या कृपेन आमी मागाचे. जाल्यार कितें जाता. भासांची देणी सगळ्यांक देव दिता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जर तूं मागताय जाल्यार तूं हर एकल्याक दिता. आनी आमी पयले आदी पवित्र सभेक आमी पळयता जाल्यार थंय आसलेल्या लोकांक 10 जाणांक मात्र भासांची देण्या दिले देवान. आल्ल्या ते वयर आसलेल्या सर्वांक भासांची देण्या दिले. वय की न्ही. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मागीर वचून पेद्रून वचून जेंतिलांक वचून तांणी प्रीच करतना सगळ्यांचेर पवित्र आत्मा देवान येयलो. आनीक तांणी भासांचे देण्यान मागोवंक सुरू केलें. तांतूं सिलेक्शन आहलें. 10 जाणांनी मात मागलें म्हण आसा. या 20 जाणांनी मात भासांचे देण्यान मागलें म्हण आसा. देवाचे उतार सांगता सगळ्यांनी मागलें. सगळ्यांक आमकां मेळटा. ते पुरा देणी आमकां सगळ्यांक दिल्याक. आमी खाल्या खातीर दिल्या. आमी चड आनी चड वाचचें जाल्यार आमकांच आमी बिल्ड अप करूंक भासांचे देणे आसचें. प्रेज द लॉर्ड. दॅट विल बिल्ड आवर स्पिरीट. आमकांच आमचो आत्मा आमी बिल्ड करणं सक्तेवंत करियेत. तेंच आमकां ते शिकोवन आमकां तिथे आसा. जूड 1:20 उडास दवरा. आमी आमकांच बांदून हाडूंक दोन संगती. एक भावार्थान आमी चड बांदून हाडीचे आनी एक आत्म्याच्या सक्तीन बांदून हाडीचे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 अर्गान जेजू. अर्गान जेजू. हालेलुया. हालेलुया. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಹಾಲೆಲುಯಾ. 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 ಏಕಡೆ ಬರಬಿ ಉಬೆ ರವಿಯಾ. ಹಾಲೆಲುಯಾ. 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 ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಾ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಹತ್ತಿರವಿರು
Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Rethe bashadere ve saralvarade. Radana dere ve saralvarade. Rethe de 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 basandra. Ve saralvarade. Hala 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 hala. Tete de 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 basandra. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Lord. Hallelujah. 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 Nave Simon Asase, मस्सोनांग जेजू सुटका देते असा दोघा जणांक तानी सुकोन येवंक जायना असले सन्निवेशन आसा सन्निवेश आसा युअर सिच्युएशन इज नॉट एस्केपेबल आज देव तुका वाट दाखयते आसा हे कामा कडेन जावंक पुरो तुजी खंयचे जिविताची खंयची एक ती घडी जावंक पुरो आज तुका तू सुटकोन भायर येवंक जाता येतना आज देव तुका कुरपा देते आसा आनीक एकल्याक थ्रोट पेन आसा थ्रोट पेन मस्त ते हे जावंक पुरो थायरॉइड जावंक पुरो आनी ते स्वेलिंग्स आसा जावंक पुरो आज जेजू तुका आपडते आसा देवाचे उदार तू आयकाते असताना तुका आपण गुण करते आसा थँक यू जीसस हालेलुया 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 एका कुशीन फोडाफोड आसची एकली स्त्री आसा एका कुशीन फोडाफोड आसा लेफ्ट साइड ऑफ द इयर फोडाफोड आसा आज जेजू गुण करते आसा तुका संपूर्ण गुण करते आसा थँक यू जीसस धडधड येवचे बे येवचे रातीक न्हिदतना सडन जाग जावची भियोनचे ताचे तावन दोगा तावन तेगा जाणांक सुटका मेळते आसा हालेलुया Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 एकडी बर बोश्याम. Praise the Lord. Hallelujah. एफएस गारांक बरयल्लें पत्र दुसरो अध्याय 10वी वळ एफएस गारांक बरयल्लें पत्र दुसरो अध्याय 10वी वळ आमकां देवाची एक प्लॅन दाखोवन दिता आज तुका आनी म्हाका देवान वेंचून काडलें एका नव्या जिविताक न्यू लाईफ इन क्राइस्ट आनीक नवी सृष्टी म्हणून आमकां जिवंक ताणें आपयलां प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. आनीक मस्सनांक संवसारांतल्या मस्सो लोकांक तें भागना तें मागीरच मेळटा सरकार गेल्यार मेळटा आज मेळना प्रेज द लॉर्ड तुका आनी म्हाका एक स्पेशल सिलेक्शन देवाचें आसा प्रेज द लॉर्ड आनी आमी इजाया प्रवादीचो ग्रंथ आमी 65 चॅप्टर वाचून मदीं वाचचे जाल्यार नवे सृश्टीची मस्त फिचर्स आमकां पळोवंक मेळटात नवी सृष्टी म्हळ्यार कितें तांकां कितें जाता हेरांक जायनातले संगती पुरो तांकां घडटात तांकां मेळची बेसांवां विविध जावन आसा अजापी रितीन जावन आसात प्रेज द लॉर्ड आज आमच्या जिणेंत आमकां अजापां पळोवंक जाय आमकां गुण जावंक जाय अद्भुत कार्य आमकां जाय पूण आमकां देवाची वाट सोदून वचूंक नाका आमचीच वाट जायची प्रेज द लॉर्ड वी डोंट वॉन्ट टू डू विल ऑफ गॉड देवाची वाट देवाची खुशी कितें आमकां सोदूंक नाका पूण देवाचें उतर व्हेरी क्लियरली सांगता कितें म्हणटा देवाची खुशी तूं सोदताय जाल्यार देवाच्या वाटेन तूं चलताय जाल्यार तुवें अद्भुत कार्यांक आनीक गुण जावचे सगळे मागाचेत म्हणा ती ऑटोमॅटिकली जातात प्रेज द लॉर्ड Hallelujah. इस्रायल परसा देवाच्या कुशेंत ती सोलोन आसतना अद्भुत कार्य ऑटोमॅटिकली जाली प्रेज द लॉर्ड Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. कोण प्रवादी पुरो देवाच्या उतरा प्रकार जी येताले उतार आयकोन जी येताले तांकां कितें जालें तांचे जिणेंत अद्भुत कार्यां जाली प्रेज द लॉर्ड आज मस्सोना मागण्या विचारतात तांकां कितें करूंक जाय तांकां खुशी आहलेच विशय जायचे देवाची खुशी तांकां सोदूंक नाका आनी तांकां सोदून तांचे पातकी जिणे सरी जाल्ल्या बरी तांणी जिवून तांचे जिणेंत अद्भुत कार्यां जाय जेवण मागतात खंय जावची प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. एफएस गारांक बरयल्लें पत्र दुसरो अध्याय 10वी वळ होय आमी देवाचेच हाताचें काम क्रिस्त जेसू तें आमी बरें आधार जियेसय म्हण सुरवेर थावनच येवजिल्ल्या प्रमाणे सुरवेर तावन येवजेन देवाचें बरी जिणी तुवें जियेजय ही स्पेशल जिणी देवान दिल्ली लिव्हिंग इन क्राइस्ट क्रिस्तांत एक नवी जिवीत जिवनची देवाचे एक पयलें धांवन प्लॅन हर एकल्याक आमकां नांवान ताणें विसरून काडला पयलें धांवन देवाची योजन तुज्या विशयांत देवाचें योजन आसा प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. आज तें योजन तुजें आनी म्हजे जिणेंत जारी जालां तुमकां आनी आमकां आपयलां नाजाल्यार बिलकूल आमी रातभर बसूंक तयार ना प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. नाजाल्यार कोण येता रातभर बसून मागोवंक
पण ती सकत ती कृपा देव आमकां आज दिते आसा. हालेलुया हालेलुया. 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 ती एक देवाची आशा जावन देवाची येवजण जावन आसा. मस्तपटी आमची मागणींत एक पाताक जातात. कितें देवाची कितें खुशी आहली आमी पोरण्या तेस्तामेंटान वाचचें जाल्यार देवाची एक खुशी आहली देवाक इस्रायल परदेसार राय जावंक जाय आहलें. दॅट इज गॉड्स प्लॅन. पूण इस्रायल परचें कितें जाय जाल्यार कोता गे पोरणे सैम कितें करता पळया हेरांक पळयतात ती ओ ताका एक राय आसा ती जैत जैते वन जातात ताका एक राय आसा त्या देशाक एक राय आसा त्या कंट्रीक एक राय आसा आमकांय राय जाय सोमी आमी ती मागतात सामुएला कडेन येवन मागतात. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. पूण देव मागणें आयकता देव दिता पूण कितें म्हणटा कोता गे तुवें मागलें एक पाताक आज तुवें मागून कितें केलें पाताक आदारलें. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. आज आमी घालती जावंक जाय देवाची खुशी समजूंक जायचे. प्रेज द लॉर्ड. जर तर आमी देवाची खुशी समजूंक जाता आयकात हांव तर देव आमकां आमच्या भुरग्यांक कितें शिकायचें कितें करीचें तें पुरा शिकोवन दिता. प्रेज. आमची भुरगीं केदींच कश्टानात तांणी कितें शिकायचें तांणी मुखार कितें स्विकार करीचें खंयचें काम काणकीचें खंयचें कोणाक सांगा ताका काजार जाचें पुरो देव तुमकां उगडापे करता. प्रेज द लॉर्ड. देवाचें येवजण तुमच्या जिणेंत आसा एंड दॅट्स गॉड्स प्लॅन टू लिव इन स्पेशल ब्लेसड मिरेक्युलस लायफ. जेजू क्रिस्ता थंय एक ताच्याच सारकें आनी सोंप्याचें जावन आमकां एक स्पेशल जिणी जिवंक देवान आपणे दिलां. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. तर आमी निज वाडूनच आसाव आमी निज इम्प्रूव जावन आसाव म्हूण आमकां कळचें कशें हाऊ डू वी अंडरस्टँड आमी निज वाडून आसाव देवाच्या सारक्यान सुरपायेन आमी बदलून आसाव आमी करचें सामा जावन आसा कशें आमकां कळचें. देखून 2 Peter chapter 1 verses 5 to 8 आमी वाचया. थंय आमकां व्हेरी क्लियरली आमकां सांगलां आमी केदां देवा कडेन तयार जाता आमी एक परस जावन देवाची परस जावन कशें तयार जाता आमी प्रॅक्टीस केले त्या बावार्थाक थोड्यो संगती आमी कोडसूंगात त्या बावार्थाक हालें कुर्सी जाय थंय जावन आमी सुरू करया. 2 Peter chapter 1 verses 5 ह्याच पासत तुमकां व्हड उमेदीन वावरूंक पडटलें. तुमच्या भावार्थाक शेगूण बावार्थाक शेगूण शेगुणाक जाणवाये शेगुणाक जाणवाय आणि जाणवायेक स्वानियंत्रण जाणवायेक स्वानियंत्रण स्वानियंत्रणाक सोसणीकाये ताका सोसणीकाय सोसणीकायेक भक्ती ताका भक्ती भक्तीक एकामेकाची दयाळाय आणि दयाळायेक मायामोग मेळोवंक जाय ह्यो सोर संगती एक आतां एक स्टेप 1 तावन स्टेप 2 पुरा मेळोंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. त्या दाळा यू आर रेडी. हे सेगूण तुमचे थंय आसोन ते वाडोन येतीत जाल्यार तुम्ही केदींच फळा वेण जावची नात. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. तें आमकां दिल्लें स्केल ते मेजूंक आमकां दिल्लें स्केल. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. आमकां एक माइलस्टोन आसता न्ही धांवतल्यांक थंय मुसर दावाजे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमच्या मोतीन आमी एक गुरी इडून आमी एक करेक्ट माइलस्टोन दवरता थंय मुसर आमी पावाजे कितें केल्यारूय तोंदरे नात थंय पावा जाय. आज आमकां माइलस्टोन देव दिते आसा भावार्थांत आमी सुरू करी जाय. ताका कितें करी जाय पवित्र देण्या आनी आमी मागा जाय सांगात मेळोन ते वाडोवन येचे आमकांच आमी बिल्ड करून घे जाय. ते जाल्यार आमी देवाक थंय कितें जावन आसा परिवर्तन जावनूच आसता ताच्यात सरपायेन आमी चेंज जावनूच आसा ट्रान्सफॉर्म जावनूच आसता मागीर ताका थोड्यो संगती ऍड करूंक आसात. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हे संगती एकाक अनेकाक आमी कुडसूनूच येतना देन वी विल बी रेडी. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. आनी तुजें थंय फळ मेळटलें तुजें थंय जेन्ना जेजू येता फळ सोदून येता तुजें थंय खंडीत ताका फळ मेळटलें. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. देखून आज आमी दृढ निश्चय करया आज हांव काम करतलो देवान कितें करूंक आसा देव करता आमकां दिवची कृपा देव दिता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तो आमचे भितर जी येता तो आमकां कृपा दिता पूण आमी करचें आसलें काम आमी करूंकूच आसा. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. आसतना आमी दृढ निश्चय करया आमकां कृपा दिवन आमी मागया आनीक देवाचे कृपे वरवीं आमी सरनिसड ताच्याच इमेज ताच्याच सारकी आनी सोंप्या बरें जावंक आमी मागोन ताचे सकत स्विकार करून घेया. हालेलुया 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 हालेलुया.